ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо менамоем. Дар студия бо шумо Марҷуна Шарипова. тараққиёт пешрав ва рушди рӯзафзуни ҷомеа рӯз то рӯз талаботро бо қувваи барқ бештар мегардонад. Коршиносони масоили иқтисодӣ бар он назаранд ки истифода аз таҷҳизоти каммасрафи барқӣ ба буҷаи ҳар оила манфиати иқтисодӣ меорад ва ҳамзамон барои таъмини муназзами дигар бахшҳои хоҷагии халқи мамлакат бо нерӯи барқ заминаи асосӣ мегузорад. Талаботи замон тақозо менамояд ки имрӯз шаҳрвандон маърифати баланди истифодаи самараноку мақсадноки барқро фаромӯш насозанд. дори ба ин мавзӯъ Нуриддини Қурбон ва Аҳлиддини Карим гузориш медиҳанд. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар зарфи 27 соли соҳибистиқлолӣ барои расидан ба истиқлолияти комили энергетикӣ қадамҳои устувор гузошт ва давоми 2 сол аст ки аҳолӣ 24 соат бо нерӯи барқ таъмин ҳастанд. Сарфакорона истифода бурдани нерӯи барқ ва пардохти саривақтии ҳаққи истифодаи он нишонаи маданият ва масъулияти баланди шаҳрвандии ҳар сокини кишвар буда, кори муназзами шабакаҳои барқӣ ба он вобаста аст. хушбахтона имрӯз сокинон манфиати сарфакорона истифода бурдани нерӯи барқро ба хубӣ дарк намуданд. аҳолӣ ва корхонаву дигар нуқтаҳои хизматрасонии истифодаи нерӯи барқро тавассути таҷҳизоти каммасраф ба роҳ монда тафовутро нисбат ба солҳои қаблӣ манфиатовар ва дастрас арзёбӣ мекунанд. бо чӣ қадар зиёд шудани тавоноӣ, яъне онро бояд мо бо манфиат истифода барем. яъне дар истифодабарии нерӯи барқ яъне бояд фарҳанги худро дошта бошад. умуман гирем дар тамоми дар истеҳсолот, дар интиқол, дар истифодабарии энергияи электрикӣ бояд сарфаҷӯии энергияро мо ҷорӣ намоем. ин ҳам бошад бо истифодаи таҷҳизотҳои нав, яъне таҷҳизотҳои камасраф, бо истифодаи технологияҳои нав, яъне технологияи пешрафта ки яъне онҳо имконият медиҳанд талафи нерӯи барқро кам намоянд. яъне ҳар як киловатт нерӯи барқ бо манфиат истифода шавад. сол то сол шумораи корхонаву ташкилот, биноҳои истиқоматӣ, маишӣ ва хизматрасонӣ дар мамлакат зиёд мегардад. ин ҳолат талаботро ба нерӯи барқ низ афзоиш хоҳад дод. коршиносон сарфакорона ва мақсаднок истифода кардани қувваи барқ ва таҷҳизоти барқиро дар шароити имрӯза муҳим ва саривақтӣ маънидод мекунанд. 95% нерӯи барқ ҳангоми истифодаи лампои тасфон ва ҳамчун гармӣ истеҳсол мешавад. ҳамагӣ 5%аш ҳамчун рӯшноӣ ва истифодаи лампаҳои каммасраф имконият медиҳад ки нерӯи барқро сарфакорона истифода барем. яъне аз нерӯи барқи кам истифода бурда ҳамун равшаниро мо чӣ кунем гирем ва ин имконият медиҳад ки буҷаи ҳар як оила бо манфиат истифода шавад, ҳам барои аҳолӣ, ҳам барои давлат. имрӯз муштариён сарфакорона истифода бурдани нерӯи барқро қарзи шаҳрвандии худ меҳисобанд. насби таҷҳизоти каммасрафи барқӣ, гузаштан ба истифодаи хизматрасонии ягонаи гармидиҳӣ, даст кашидан аз масрафи беҳудаи барқ ва назорати пайвастаи таҷҳизоти барқӣ аз чанд ҷониб манфиатовар хоҳад буд. пардохти нисбатан каме маблағ барои истифодаи нерӯи барқ як ҷониби масъала бошад, хуби дигар истифодаи таҷҳизоти каммасраф таъмин будани бехатарӣ аз сӯхтор дар хона ва ё корхона мебошад. ғайри мақсаднок истифода кардани нерӯи барқ ва талафоти он зарар ба буҷаи давлат ва ҳар хонадон аст. Нуриддини Қурбон, Аҳлиддини Карим, Фирӯзи Мусо барои барномаи ахбор. тавре таъкид гардид истифодаи сарфакоронаи нерӯи барқ ва пардохти саривақтии ҳаққи истифодаи он дар таъмини муназзами аҳолӣ ва иншооти гуногуни хоҷагии халқи мамлакат бо барқ нақши назаррас мегузорад. дар шарқ ноҳияҳои Коллоб, Восӣ ва Нораки вилояти Хатлон муштариёни барқ зиёда аз 200 миллион сомонӣ қарздор мебошанд ки аксари онҳоро корхонаҳои саноатӣ ва хоҷагиҳои деҳқонӣ ташкил медиҳад. гузориши ҳамкорони мо. дар замони соҳибистиқлолӣ аз ҷониби давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои таҳкими истиқлолияти энергетикӣ тадбирҳои муассир амалӣ гардида, дар ин самт муваффақиятҳои назаррас ба даст омаданд. истифодаи сарфакоронаи нерӯи барқ ва пардохти саривақтии ҳаққи истифодаи он мувофиқи мақсад аст, вале мутаассифона на ҳама вақт аз ҷониби муштариён ҳаққи барқи истифодашуда саривақт
пардохт карда мешавад. Саривақт пардохт нашудани маблағ аз ҷониби муштариён ва зиёд шудани қарзҳо дар таъмини нерӯи барқ мушкилиҳо пеш меоваранд. яке аз омилҳои таъсиррасон ба таъмини бемайлони барқ фарҳанги истифодаи сарфакаронаи нерӯи барқ ва саривақт пардохт намудани ҳаққи истифодаи он ба ҳисоб меравад. талафоти нерӯи барқ дар аксари шаҳру ноҳияи вилояти хатлон аз меъёри пешбинишуда ҳоло ҳам зиёд мебошад. тибқи иттилои ҷамъияти саҳмии кушодии шабакаҳои барқии Кӯлоб дар шаҳр муштариён зиёда аз 151 миллион сомонӣ қарздор мебошанд. корхонаи обу корези шаҳри Кӯлоб то ба имрӯз ва аз ҳисоби напардохтани ҳаққи қувваи нерӯи барқ дар назди шабакаҳои барқи шаҳри Кӯлоб зиёда аз 4 миллион 752 ҳазор сомонӣ қарздор мебошад. хоб ташкилоти бозори саховати шаҳри Кӯлоб то ба ҳолати 1 январи соли 2019 аз ҳисоби қарзи истифодабари қувваи барқ дар назди шабакаҳои барқи шаҳри Кӯлоб зиёда аз 413 ҳазор сомонӣ қарздор мебошад. хоб корхонаҳои комил 2010 215 ҳазор сомонӣ, корхонаи беҳдошти замин 427 ҳазор сомонӣ. шабакаҳои барқии шаҳрҳои Кӯлобу Норак ва ноҳияи Восе дар самти ҷамъоварии маблағи истифодашудаи қувваи барқ дар сатҳи паст қарор доранд. дар ҳудуди шабакаҳои барқии ноҳияи Восе зиёда аз 26 ҳазор муштарӣ дорем. сабаби қарз будани айсолҳои пеши қарз омадаи 26 миллион сабабаш аз он мебошад ки агентии беҳдошти замин зиёда аз 1 миллион 300 ҳазор сомонӣ пардохт накард. ташкилотое ки хусусӣ ҳастанд аз он ҷумла ҷсп пивзавод зиёда аз 120 ҳазор сомонӣ, заваҷдмм неҳмат зиёда аз 45 ҳазор сомонӣ қарздор мебошанд. барои пардохт дар соли 2018 пардохт накарданд. ҳолати воқеӣ баланд бардоштани маърифати шаҳрвандон дар истифода ва пардохти саривақтии ҳаққи қувваи барқро тақозо дорад. қарзи умумӣ мутаассифона солҳои охир ба зиёда аз 20 миллион расидааст. аниқ 20 миллион 948 ҳазор сум қарздорӣ ҳаст. аз ин қарздорӣ сабаби зиёд гаштани қарзи шабакаҳои барқӣ дар он аст ки корхонаи гармхонаҳои шаҳри Норак ҳамин хел номгузорӣ шудааст. дар асл корхонаи кишоварзӣ буда, вале нархи ҳаққи пардохти барқ таъриф ҳамчун корхонаҳои саноатӣ гузошта 55 зиёда аз 55 дирам ба ҳисоб гирифта шудааст. аз ҳамин сабаб қарзи ин корхона бо иқтидори хеле зиёд пештар кор мекард, вале иқтидори ҳамон қудрати пардохт кардани қарзро надошт. пардохти ҳаққи истифодаи барқ ҳатмӣ аст ва истифодаи ғайриқонунии он ҷиноят ба ҳисоб меравад. шояд истифодабарандагони нерӯи барқ дар шаҳрҳои Кӯлоб, Норак ва ноҳияи Восеяи вилояти Хатлон аз ин бехабар бошанд. бинобар ин таъкид кардан ба маврид аст ки дар истифода ва пардохти ҳаққи истифодаи қувваи барқ масъулиятшиносӣ дар ҷойи аввал меистад. бобокалон аминзода, Самандар Искандарзода, Мамаседи Камол, Ахпур. давоми солҳои охир тавассути ҷалби сармоя ва бунёду барқароркунии иншооти хурду бузурги саноатӣ рушди соҳа таъмин ва талабот бо бисёр намуди маҳсулотхонӣ гардонида шуд. аммо фаъолияти иншооти хусусишудаи саноатӣ дар бисёр шаҳру ноҳияҳои мамлакат нигаронкунанда буда дар ҳоли нестшавӣ қарор дорад. Наврӯзшоҳи Азизулло гузориш медиҳад. дар маҷмӯъ давоми солҳои соҳибистиқлолӣ дар Тоҷикистон тақрибан 580 корхонаи хурду калони саноатӣ ва энергетикӣ хусусӣ гардонида шудааст. таҳлилҳо нишон медиҳад ки бисёре аз ин корхонаҳо фаъолият намекунанд. инро гурӯҳи корӣ ки барои омӯзиши ин ҳолат таъсис дода шудааст муайян намуд. тавассути гурӯҳи корӣ ба он корхонаҳое ки сафари расмӣ таҳлилӣ мекунанд мо гуфта метавонем ки он корхонаҳо бисёраш аз технологияҳои нави замонавӣ истифода накарданд. нисбати ҷалби сармоя корбариам дуруст баромонагӣ нестанд ва нисбати равнақ додани истеҳсолоти худ лоиҳаҳои актуалии сармоягузориам пешниҳод кардагӣ нестанд. технологияе ки дар ин корхонаҳо мавҷуд аст маҳсулоти рақобатпазир истеҳсол карда наметавонад. нарасидани мутахассисони соҳавӣ бошад паҳлӯи дигари масъала мебошад. соҳибмулконе ки иншооти саноатиро хусусӣ намудаанд барои таъмини фаъолият ва ё барқарор намудани он дар самти ҷалби сармоя ва ворид кардани технология бояд тадбирҳо меандешиданд.
برقرار نمودن چنین انشاءات در نقشه گرفته شده است. برای چنین کارخانه‌های عظیم صنعتی روز اگر از لحاظ اقتصادی ما نگاه کنیم مبلغ‌های کلان مولوی در کار است و آن متاسفانه آن صاحب ملکانی که امروز مالکیت رو خصوصی گرداندن ما گفتم میتوانم که بسیار صاحبکاری وطنی میباشد و آن مبلغ‌های ضروری که وابسته به استحصال که وارد نمودن تجهیزات زمانوی ضرور است و خیلی مبلغ‌های گردشون ندارن متاسفانه. در این سمت ما با سرمایه‌گذاران خارجی کاربری کرده استادیم و ما فکر میکنم که در زمینه کارخانه‌هایی که از فعالیت بازماندن ما برای ماندن استحصال همین محصولاتی که با وارد و کننده نگرانده شدن عملی می‌نماییم. امروز هدف بر آن روانه کرده شده است که حالت موجوده در این سمت و پرگی آموخته شود و انشاءات خرد و بزرگ صنعتی دوباره برقرار گردند. بنیاد و برقرار کنی انشاءات صنعتی، تأسیس صدها جای نوی کاری و خانه‌سازی طلبات با محصولات وارداتی و کننده از هدف‌های اصلی محسوب می‌یابد. نوروزشاه عزیزالله بهادر استم، برنامه اخبار. علم و تکنیک در عصر 21 با سرعت کیهانی پیش می رود. تلفن موبیلی در جهان معاصر همچون دستگاه کمک‌رسان محسوب می یابد، ولی استفاده بی‌مورد آن به سلامتی انسان تاثیر ناگوار دارد. عبدالحمید نظیر در این خصوص معلوماتی بیشتر می دهد. متخصصان ساحه طب اثبات نمودند که در 2 ساله اخیر بیماری‌های قلب، سرطان، درد سر، چرخزنی سر، خسته شوی، پس شدن فعالناکی خاطره و چندین بیماری‌های به این مانند به مراتب افزایش یافته است که یکی از عامل‌های اساسی آن استفاده بیمورد تلفن موبیلی میباشد. یکی از عامل‌های اساسی که به این بیماری‌های اساسی آورده میرساند این تاثیر از معیار زیاد استفاده بردن تلفن‌های موبیلی میباشد که به ارگانیسم انسان با تاثیر نورهای ضررناک اولترابنفش تاثیر کرده ساختار حجایره‌های ترکیبی تمام ارگانیسم را دگرگون می‌سازند که در نتیجه زیاد پیدا شدن بیماری‌های سرطان می‌گردد. اگرچه امروز حیات روزمره مردم به استفاده تلفن موبیلی غیر امکان است، می‌باید شهروندان مملکت خاصتا کودکان و نوجوانان که در ایام انکشافیابی قرار دارند از استفاده تلفن همراه خودداری نمایند. عالمان اثبات نمودند که ارگانیسم کودک هنگام استفاده تلفن موبیلی بیشتر از کلانسالان ضرر می‌بیند. کودکان امروز بیشتر تلفن را برای بازی استفاده می‌برند که عملی آنها به خیره‌شوی چشم آورده می‌رساند. در برابر این کودک زود خسته شده، روحیش نااستوار گردیده، در نتیجه تیز عصبانی و بد معامله می شود. از این رو هر یک والدین را ضرور است که برای سلامتی فرزند خویش بی‌طرفی ظاهر نکند. برای کودکایی که تا سن معین مثل تلفن موبیلی عموما استفاده بردن ممکن نیست. برای چی؟ برای که آنها در انکشافیابی هستند، در تشکل عضوها است، عضو بیرونی، عضو داخلی کودک. برای مادرانی که حامله دار هستند، یعنی در انکشافیابی جنین، برای وی تلفن موبیلی عموما استفاده بردن ممکن نیست. متخصصان میگویند نفرانی که از تلفن موبیلی بسیار استفاده میبرند موج نورهای الکترومغناطیسی آن آهسته آهسته تاثیر خود را میرساند. بنا به تحقیقات عالمانی ساحه مگنیتوبیولوژیا هنگام صحبت بیش از 25 دقیقه طریق تلفن موبیلی در یک روز انسان به درد سر گرفتار شده خستگی و کم حرکتی را احساس میکند. تلفن موبیلی را نباید از 10 دقیقه زیادتر استفاده برد. این ماکسیمالی است 10 دقیقه. مثال با تلفن موبیلی در روز گپ زدن شرط نیست. جوانایی که میبینیم در کوچه از یک طرف گوش میماند، این گوش گرم میشد با از طرف گوش دیگر میماند که این تمام وای عضوهای شنوایی رو یعنی گرم میکند، میتفساند، مغز، سر، بینی، چشم یک طرف ضرر میرساند. استفاده تکنولوژی معاصر از جمله تلفن موبیلی از شهروندان معرفت بلند، فرهنگ استفاده بری و قاعده و معیار معین را طلب می نماید. عبدالحمید نظیر، مهروزی جمعه، قدم نورعلی، اخبار. تمامکشی و استفاده برزیاد آن از عملهایی می باشد که به سلامتی انسان ضرری زیاد دارند. تمامکشی سبب پیدایش بیماری تبابت نشونده گردیده انسان را به مرگ آورده می رساند. گزارش همکاران ما. امروز مسئله که با پیامدهای ناخوشش جامعه جهانی را به تشویش آورده است، استفاده زیادی محصول تامباکو از جمله سیگار می باشد.
ба андешаи мутахассисон истифодаи масъули тамоку шахсро ба бемориҳои гуногун мубтало мекунад. тибқи талаботи қонунгузории Тоҷикистон фурӯш ва истеъмоли тамоку дар ҳудуди мактубу беморхонаҳо, истгоҳҳо, иншооти варзишу фарҳангӣ ва нақлиёти ҷамъиятӣ манъ шудааст. ба нафароне ки ба истеъмоли тамоку машғуланду нисбати худ беэътиноӣ зоҳир мекунанд, олимони соҳаи тиб чунин тавсия медиҳанд. саратони гулӯ пайдо мешавад ки ин як бора нишонаҳош пайдо намешаванд то вақте ки хуб вақт нагзарад. вақте ки мегзарад нишонаҳош пайдо мешаванд сеюм чорум дараҷа расидагӣ ки тавобатш номаълум мешавад номумкин. ҳар як одами тамокукаш қариб 97%аш саратони гулӯ мешаванд, яъне рак горла, 95 саратони меъда. мана якм садопардаҳо вайрон мешаванд, овоз вайрон мешавад. дар ҳудуди тамоку беш аз 4000 пайвастҳои кимиёвӣ мавҷуд буда, аз онҳо беш аз 40 тоаш хавфнок аст ки аз ҷумла ба бемории саратон оварда мерасонад. инчунин дар таркиби тамоку садҳо ҳазор зарҳо ба монанди никотин мавҷуд аст. сактаи системаи асаб метавад, чӣ хел метавад? ҳамон никотин дар даруни рагои хунгар ҷамъ шуда танг мешавад, хун намеравад. сактаи система ҳамин хелга дар рагои мушакҳои дил, сактаи дил яъне инфаркт миокард. мана рагои поба сахт мешаванд, рагои хун намераванд дига, қоқ мешаванд, беморӣ қарасон пайдо мешавад ки поҳошона мебуранд. гурдо ба таъсир мекунад, ғадуди болои гурда намехоҳад ҳамина қабул кунад, бинобар ин гармон мебарорад бо номи адреналин ки рагои хунгарда танг мекунад. дар натиҷаи истеъмоли тамоку ва ба ин васила гирифтор шудан ба бемориҳои саратонӣ ҳар сол ҳазорон нафар ва аз касалии дил бошад то 62 000 нафар вафот мекунанд. тавсия дода мешавад ки ҳар шахс пеш аз кореро анҷом додан бояд аз фардои худ ва ё натиҷаи зиёновари он андеша кунад. бобокан амизода ба ҳудуди Қурбон, Илҳомиддини Карим, Ахбор. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба рушди соҳаи тандурустӣ диққати зарурӣ равона намуда. бо бунёди беморхонаҳои наву замонавии таъмин бо таҷҳизоти муосири тиббӣ ва ташкили бунгоҳҳои тиббӣ дар диҳот, сатҳу сифати хизматрасонии тиббиро беш аз пеш беҳбудӣ мебахшад. маркази бемориҳои чашм дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо таҷҳизоти муосири тиббӣ таъмин буда, дар он ба сокинони шаҳру деҳоти вилоят хизмати босифати тиббӣ расонида мешавад. гузориши Рӯшонаи Ғарибшоҳ аз шаҳри Хорух. در زمان صاحب استقلالی کشور به تامینات مرکزی بیماری چشم از تکنیک و تجهیزات موثر طبی شرایط تبابت بیماران بهتر گردید. این امکانات فراخ از روی برنامه‌های مشخص حفظ حوالی کشور از جانب بنیاد مؤسسه‌های تندرستی، تعمیر و تجلیل و از نوسازی درمانگاه‌های بیمارستان‌های به دست آمده، به تجهیزات موثر طبی تامین نمودن بیمارخانه‌ها در سطح زمانوی برآمده شده است. مرکز بیماری چشم ولایت مختار کوهستان بدخشان یگانه مرکز در ولایت میباشد که خدمت طبی خود را به شهر نوایی ولایت و کشور همسایه افغانستان میرساند. مرکز دارای دو شعبه دیسپنسری و شعبه جراحی بوده با تکنیک و تجهیزات معاصر طبی مجهز می باشد. اتاق جراحی ما قریب که 100% از تجهیزات طبی تکنیکی تامین شده است. اینا به مانند این از اما چیزی اسباب قیمت میکروسکوپ جراحی که از آلمان آوردگی میکروسکوپ بسیار خوب. اساسا ما جراحی خود رو جراحی میکروجراحی چشم رو همین میکروسکوپ خطی میگذرانیم. امروزها با دستگیری به واسطه حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با شریکان رشد تمام شرایط ضروری برای تبابت بیماران فراهم آورده شده. مریضان از معامله نیک طبیبان و سطح تخصصی آنها رازگی بیان می‌نمایند. چنین غمخواری و دستگیری‌های رهبریت دولت و حکومت کشور طبیبان را وادار می‌سازد تا برای بهتر نمودن سطح و صفت خدمت رسانی کوشش نمایند. بیاندگان گرامی، نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی اخبار خاتمه می‌یابد. خیر، سلامت باشید.